دما خوش به بینرین هجا ایرو 13 کانون 2021 جه روژان روژا دوشمه بویا رو گشتدانین هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودلانا امی حول بدن دناوا 20 قنوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاری کردن دما خوش به بینرین هجا وزیرین کارین درویین ولاتن یکیتین اوروپای جوین آخویا داوی سال 2021 کان لدار دخن ده روجاوا وزیران ده جه اوکراینه بگیره حتی بلاروس افغانستان قبرس او مجارا واگنر جه خود ده نقاش وزیران ده دیگره نونری بلند که تکلین در و پولیتیکین اولکاری یکیتی اوروپای بورل گوت اوید جوین ده نشانه زلال جی جبو روسیه ورداین. وزیرین کارین در و یین ولاتین یکتی اروپایی بریا لوتکه سروکین یکتی اروپایی یا کوید 16 کانون ده بیل دارخستن لپایتخت بلژیکا بروکسل هاتن جمهف. نونری بلند ایتیکلین در و پولیتیکای اولکاری یا یکتی اروپایی جوزف بورل بریا جوین داخویانی دا چاپمنیه و دیار کرد که جوین دابی یا وزیرین کارین در و یین ساله در روژوین زیده هبو. جوزف بورل گوت یا یکم او به گمان یا هری گرینگ روشا لسر سینوری به اوکراینای را که روسیا لشکرین خوا کم دکه. بورل آنی زمان که اگر ایری شکل دیج اوکراینای هبه ده اشارته که زلال بشینن که لیچوناوی یا گران جبو روسیای هیه. او تقص کر که جبو کریزک وها به روسیای را در نکوه تشتا که دست وان تیوی بکن. بورل ببیر خست که یکتی اروپای ده هفدیتنین لیدر مخالفت بلاروس سویتلانا تیکانوفسکای یا بروکسلی ده 30 میلیون اورو زیده پشکری دا جواکا سویل آ بلاروسی. بورل دیار کرد که وید جوینی ده کریزا کشبریه یا لسر سینور بلاروس جبه آخافتن و دیار کرد که درباری روبریا لوکاشنکو ده بریاره که نونایی گرتن. اوی روش افغانستان یا پشت کنترول طالبان جوار نرخاندن. آلیکار سروک وزیر قطری و وزیر کارین در و محمد بن عبدالرحمن الثانی کتی دیار کردن لافغانستان بویه یک جوالات سرکه و بشتاری بشک جوینا وزیران ببه. ده چارچوبه افغانستان ده و روش ولات آسیا ناوینج به گوتو بشکرن. د جوینا وزیرین کارین در و یین یکتی اروپایی ده ویل دیج شرکت اولکاری روسیای واگنر و مالیا جوالاتن که اف شرکت ده کار دکه بریار جزا ورداین. د ناف جزایان ده جمداندن مال و ملک و قدخه کرن ریویتیا بر به یکتی اروپایی وهیه. بله جوینا ولاتن کماگی هفتان که دروژان دوام کرد دو به داوی ببو بله هر ده جوین ده دو ولاتن که هبون جزال وان هاتن برین هاتن هشار کرن روسیه جبر هولدانا ایریشا لدیش اوکراینیا هاته هشار کرن او ایران جی جبر برنامه نوکلری هاته هشار کرن. هفت ولاتین هری دولمنت ین جهان امریکا، انگلیستان، آلمانیا، فرانسا، کانادا، ژاپنیا او ایتالیا لسر استا وزیرین کارین در و کومبون جوین لباجر انگلیستان لیورپول دروژان دوام کرد او ج انجاماوی هشاری جبر روسیه او ایرانی درکت. وزیر کماگی هفتان به یک دنگی اشارت به انجام گران آ ایریشا لدیج اوکراینه که رو گوتن و بردرین و جبو روسیه کران بم. اندامین کمی هر وها پیام دانکو اوی یکیتیا آخا اوکراینه با پاریزن. یک جمجارین سرکی ین جوینی برنامه نوکلریا ایرانی بو. اندامین گه هفته هشاری کرن کو هفدیتنین لیویانای جبو ایرانی شانسی داوین اوها گوتن. هندم لپیشا ایرانی هیا کو پیمانا مهر بکم. هر وها دوی طهران باش بزانه به ویری ندن هلبراندنا بمبای نوکلریم. بلیل باجر سرپاوفیه حریما پایتخت روسیا مسکوه کسی که نناز تقمنیا کو به دستان هات بود چکرن سرخواتقان ده بویر ده ایریشکار مر او هر کم هفت کز جی پریندار بون. لگوری آگاهی دست پی که
ایریشکار کسی که تمنی خو 18 سالی او خوندکاری بری دیری بوم. هاته را گاندون کو تقین لنیزی دبستانا کو لقادا گریدایی کشیشیان جی پیک هاتیه. هاته دیار کرن کو ده بویرا کو هر کم 7 کس بریندار بون او کسی که جبون خوشخانه جی هاتیه و گوهستن. ایریشکار جی پشت را کرن خوشخانه مریه. بله هرد دیروکی ده جارا یکم سرک وزیره که اسرائیل به سردانه که فرمی دچه اماراته او یکم بونج جبو بو پارا سرک وزیر اسرائیل نفتالین بنت تاوی پیمانین گشکرنا آبوری یا نابرا هر دو آلیان او گاوا اسرائیل وکه تفگره که دیپلوماتیک لهمبری ایرانی جی تشیرو وکرن. دناوا پیوندین خردکرنا دانوستاندن نافبرا اسرائیل و اماراتی ده گاوکدن هات آویدن. پشتی بریارا و گراندنا پیوندین دیپلوماتیک این نافبرا اسرائیل و اماراتی ده افجارا یکیه کو سرک وزیرکی اسرائیل سردانا اماراتی دیگه. ده بالافرا کو سرک وزیر اسرائیل نفتالی بنیت تیده بو لبالافرگها قرالیتی یا ابوظبی داکت. نفتالی جالی وزیر کار دروه ی اماراتی شیخ عبدالله بن زید و هات پیشوازی کرن. بنیت ده دما سردانا خواه کیف خوشیا خواه آنی زمان او وها گوت. از گله کیف خوشم کو از یکم سردانا فرمی یاری بری اسرائیلی لورتکم. از لبنده ما کو تکلی اندناف بره هر دو ولاتان ده خورد ببن. پشتی ویه که بنید ده چارچوه سردانا خواه ایرو به ولید عهده ابوظبی شیخ محمد بن زید النهیان جویا مجرا سرکه یا بنیت و النهیان جی گشکرنا پیوندین آبوری ینجبو بهیسکرنا تکلی نافبره هر دو ولاتان بو. وزیر دربیه اسرائیلی یائیر لپید ده حزیران آبوری ده سردان اماراتی کربو و بالیوزخانه اسرائیلی یا لابوظبی و کربو. آدارا بوری امارات بالیوزک تیینی اسرائیلی کربو. اسرائیل و امارات ده 15 ایلونا سالا بوریده به مراسم که فرمیل کوشکا سپی ده بمبان ریوبریا سروک بری امریکای دونالد ترامپ ده پیمانا ابراهیم آکوردس آجبو آسایی کرنا تیکیلیان امزه کربون. ریاض و تهران دخوازن آلوزیا به 10 سالانه نابره هر دولتان به جاری که ده بداوی به جبویه که دنوا سال 2021 ده دست به دانوستاندنین برفره هاته کرن لپایتخت اردن امانه جوینا دیالوگا اولهیا دنابر عربستان سعودی و ایران ده به بجداربونا پسپورنج هر دو آلیان بداوی بوم. لگوری آژانس فرمی یا اردن پترا ده جوینا لپیمانگاها عربیه لکلین اولهی کو ناوندا ویله امانیه گلک دوزن اولهی او تکنیکی هات نقاش کرن او گرینگی دان سنوردار کرنا گفین مشکان هر وها روشا تدبیرین فرمیش بو آوا کرنا باوریا دنا برا هر دو آلیان ده نخاسم آگری دای برنامه نوکلری ایرانی هفکاریا ده آلیه سوتمنیا نوکلری او هر وها هن آلیین دنده جهات نقاش کرن سکرتری گشتی یه پیمانگاه عربیه لکلین اولهیه دکتر ایمن خلیل کو جا آژانسی را آخویه و هاگوت ده جوینه ده روشن ریزداری ده نابرا هر دو آلیان ده هبو هر وها خواسته که کو هر دو آلیان ده گشکرنا تکلی او خورد کرنا آرامیا حرمی ده جی هبو
ev yek ji bandorê li geşkirina gelên herêmê dike. Xelîl diyar kir ku zêdetirî civînê naveroka her du aliyên wê di demeke nêz de were li darxistin da ku encamên diyaloga ewlehî, teknîk û dayîna detayan jî were şopandin. Belê bi dehê salan dijminahiya îdeolojî welata kiriye du parçe êş û birîna şerê Korê yên navbera sala 1905 1905 heta roja îro jî nîşanên xwe hîna dimênin. Koreya Başûr ragihand ku di warê prensîpê de li ser dawîanîna şerê Korê li hev hatin pêk hatiye. Rêberî Koreya Başûr Mao Jian ragihand ku Koreya Bakur Koreya Başûr dewletên Yekbûyîn Amerîka û Çîn di prensîpê de li hevkirine ku bi fermî şerê Koreyê bidawî bikin. Li gorî nûçeya BBC rêberî Koreya Başûrî Mao Jian got ji ber daxwazên Koreya Bakur hev dîtin dewam dikin. Şerê Koreyê ku di navbera salên 1905 1953 de dewam kirin ne bi peymana aştiyê lê bi agirbestê bidawî bû. Koreya Bakur û Koreya Başûr ku piştevaniyên xwe ji Amerîka û Çînê digirin heta îro jî di nava şereke teknîkî de bûn. Xweşka rêberê Koreyê Bakur Kim Jong-un Kim Yo-jong jî di axaftina xwe ya meha îlonê de amajebûyekê kiribû ku Koreya Bakur ji danostandina re amade ye. Di heman demê de anî bû ziman ku divê Amerîka dev ji polîtîkayên xwe yên dijminane berde. Koreya Bakur naxwaze leşkerên dewletên Yekbûyîn Amerîka li Koreya Bakur bimînin. Belê serokê rejima AKP Erdogan niha jî bi navê modela Tirkiye civakê hejartir dike. Bi modela ku Erdogan ısrar dike re roj bi roj nirxê lîrê Tirkî li pêşberî dolar dadikeve. Dolar li pêşberî lîrê Tirkî bi 14.75 dest bi hefteyê kir. Lîrê Tirkî di asteke bêqîme de dest bi hefteyê kir. Dolarek bû 14.75 lîrê Tirkî, euroyek jî bû 16.65 lîrê Tirkî. Sterlin jî 19 lîrê Tirkî derbas kir. Tevî vêyekê Wezîrê Maliyeyê Tirkiyeyê Nureddin Nebatî jî di mijara zêdekirina faîzê de got ew teqez bibiryarin. Wezîr Nebatî ji çapemeniya dibin kontrola desthilatdariyê de axivî. Nebatî iddia kir ku modela wan ya aboriyê ne ya Çînê ye ne ji ya Koreya Başûr e, modela wan modela Tirkiye ye. Aborînaz dibêjin ger çareseriyeke guncav ji bo rewşa heyî nêdîtin beriya 2022 ve nirxê dolar 15 lîrê Tirkî derbas bike. Li beramberî vê rewşa kembax li bajarê Stenbolê Tirkiye bi hezaran kes li hemberî qeyrana aborî û xirabûna rewşa darayî jî daketin qadan. Mitîng ji aliyê Konfederasyona Sendîkaya Karkerên Şoreşger a Tirkiye dîskê bi slogana êdî bes e em nikarin debara xwe bikin hate organîzekirin. Jimareke siyasetmedar û alîgirên partiyên muxalefet jî beşdarî mitîngê bûn. Belê dewletên Yekbûyîn Amerîkayê baxus û bagerên radibin li 6 eyaletan jiyan bi carekê de tevizandiye. Li eyaleta Kentucky bêtirî 100 kes heta niha ji ber bagerê jiyana xwe ji dest dane. Serokê dewletên Yekbûyîn Amerîkayê Joe Biden ji malbatên qurbaniyan re sersaxî xwest û rewşa awerteya li herêmê jî hate ragihandin. Xebatên xelaskirina kesên dibin kavilên avahiyan de mane jî devam dike. Bager û bahoza li dewletên Yekbûyî Amerîkayê re bûye, ziyaneke zêde ya canî û malî çêkir. Waliyê Kentucky Andrê Beşîr diyar kir ku heta niha wan mirina heştê kesî
یا جباگر پشتراستگیریا او گوته. مهری کم مرنا 8 کسی یا دباگر ده پشتراستگیریا. او یک جباگرین هری ویرانکر ین دیروکا ایالتی ده یا. ام بفکرن کجمارا کسین مری جسادی در باس بکه. جیازده قانونی و حتی ایرو دخباتین لیگرینان ده تکسین وندا ساغ نهات ندیتن. والی بشیر آنی زمان کل سریا 365 کیلومتری یا طوفانی تا آواهین کزرار ندیتن نتوننه. اف بویرین خوزایی دوار زابوهار و هاوینی ده لأمریکای رو ددن. جده کانونه و لأیالتین امریکای بتری 30 باگر رابونه. اف سیروژن لهرم خباتین لیگرینا کسین وندا دوام دکن. سروک امریکا جو بایدن را گهانده که ایالتا کنتاکی یا که هری زده جباگر باندور بویه و که هری ما فلاکتی هات را گهاندن. بایدن که جبو مریان پیاما سرساغی پار وکر گوته او بوالی ایالتی را خباتین لیگرین و خلاص کرنه دومینن لکنتاکی روش آورته هات را گهاندن. ده همان دمیده فکرین مرنا بدهان کارگرین لکارگه مومان آل باجاره مایفیلد هنه. والیتی دیار کر که دکارگه ده زیده 100 کس هنه. دوی که حتانها 40 کس جکارگه هاتنه رزگار کرن جی 6 کس شیوندانه. لئیلینویسه بانی انبارکه آمازونه هلوشیا. هات را گهاندن که کارکرین ده داپوی ده آسیمانه. شش کارکران جیانا خوش دستانه لیگرینا کارکرین دن جی زوام دیکه. ها دیار کرن که دبه که ده انبارا آمازون یا هلوشیایی گلک بریندار هبن. سرویسا مترولوژی یا نتوی یا امریکای جبو ایالتین آرکنسا، تینیسی، میزوری، الینویسی و کنتاکی هشیاردا. للیبیای هر روژا در باز دبه دما هلبجارتنین لولات هینا نزیکتر دبه نامزتین سرکماریا ولات جیدی با آوه که زلال اشکره بونه یک جوان جی عبدالحمید دیبیبه دمه که جه هلبجارتنی رمایی ایدی ارکی خوی دوری جگیری خوی رمضان ابو جناح کر ابو جناح جراگهاند کو وان ارکا خوی جبو ریوبرتیا ولاد بر به هلبجارتنی و با آوه که سرکفتی به انجام کریه دوینا بریده دادگاه جزان آن ناف نتویی جبو گرتنا سیف الاسلام قذافی داخوازا پشتوانیا ناف نتویی کر. للیبیا هلبجارتنین گشتین ین لولات و 24 کانونی ده پیکورن. حقيقة حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح كل جهة عبد الحميد دبيبة يسرق وزير حكومة كيتيان نتويي يا ليبيا وكوكيل هاتا تعيين كرن لبايتخت طرابلس بوزير رجفيا بشتي جفيني أبو جناح دا خوياني دا چاپمنيه ووها قوت حکومتی ارکا خویا جبو در باسکرنا ولات بر به البجارتنين 24 قانوني و بجهاني. طبعا هذه الانتخابات احنا خرجنا في مؤتمر صحفي سابق. ابو جناح ديار كر كو اوي حكومتي رادستي دستخلاطداريه جو صندوق در كتيبكن. الداخليه مثل ما تحدثنا في السابق. وزير كاري هندورين خالد مازن قوت وزارة اركي خجبو باراستنا نافندن هلبجارتنان و تمام كرنا برسويا دنگداني وكاتي خواستن بجهانيه. تؤكد وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية وزيرة دادي حليمة إبراهيم جي ديار كر كوان تشافدير نافنتوي و خوندبون كود بيواجويا هلبجارتني دا تشافديرية بكن و پشتگيريا تكنيكي بكن. سروك وزير عبد الحميد دبيبة حفتيا بوري دما كجبو هلبجارتنين سروكو ماريه نامزتيا خداني بوستا سروك وزيرتي رادستي جيگري خواه رمضان أبو جناح كربو. ده جوینا فرما دیالوگا سیاسی یا لیبیا یا به پیشنگی نتوین یک بوی ده بریار ها تداینه که هر دو هلبجارتنان ده
di 24 kanûnê de bên kirin. Hem wextî van bûyeran ji dadgeha cezayan a navneteweyî biryarek derkete. De daxuyaniya nivîskî ya li ser hesabê Twitterê yê dadgeha cezayî ya navneteweyî de ji gumanbarên ku derbarê wan de biryar girtin hatine dayîn, hê jî 12 kes nehatine girtin. Yek ji van jî kurê lîderê berê yê Lîbya Muammer Qezafî Suleyman e. Tevî astangiyên hatin derxistin jî Suleyman Qedafî niha yek ji namzetên serokkomariya welat e. Berdevkê dadgeha cezayan a navneteweyî Fadî Ebdullah jî dibêje namzetiya Seyful İslam wê biryar derbarê wî de neguhere. Bilibînerên hêja nûçeyên me cîhanê li vir bi dawî bûn heta sibebînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.